Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kwesimazonke kuthezona indaba engena njengamanje ke uqhubeke lapha na ke kuona ke uTikTok ke umfokaZulu ke usevele ke washiya ke angalazi kuyena lapha na ke umgibe phansi lana ke kwamadlakazi ke khona ke kwanongoma mbukeli ke lokhu ke impi ke eqhubekayo ngempela ke phakathi kwakhe lapha na ke umgibe naye ke uqhube umfokaZulu ke njengoba ke bethukana bebezana ngazo zonke ke ihlamba lapha na ke kuona ke uTikTok. Ngaphandle ukuthi ngingumushele ke isikhathi sakho umbukeli lapha ekhaya ake ngishiye nayo ke ivideo yakhe lapha na ke umgibe kanye naye ke lapha na ke uqhube umfokaZulu umbukeli bese ke uya lapha na ke comment section ukuthi ke ngabe kufanele na abantu ke bebadala lapha na ke kuona ke uTikTok kodwa ke bekhulume ke izinto ke ezingahambisani ke noma ke amagama ke angekho right lapha na ke kuona ke uTikTok imbukeli siyabonga. Wena nsizwa wena sewufike la ongicika khona manje ungimila ngeke ngayibona ivideo yakhe eyenziwe uTolokazi ekhuluma ngawe uthuka abantu besifazane babiza ngayifebe simply because you are condoning lento yenkolo yenu yokuthi akulalwe nezingane ezincane ezino 16 years 17 years 18 years in the name of umshado. Wena baba usungimila hey yazi ngisukelo ikhonde lenja esiginqa thuvu sikamathananazana Thembo Xalidaka kuba bulongo yokugcina ngoba lento le isenqani zonondindo yizile iqhido yakho yizile ivideo yakho wena yenze uzothatha inkulumo yomjendevu yezinja uyithathe ngoba usenqani zezonondindo uthatha inkulumo esho onondindwa uyayithatha uyenze yakho ile party le ukuthi wena baba wena iyo nje lenginyanyisa kakhulu ukuthi ngingasukelwa yinja igovu lenja lizongikhonkotha elakhonkotha ushembe elikhonkotha abacule elikhonkotha wonke umuntu ngisukelwa umgodoyi wenja ngingakaze ngisho uzofutha amakhala amnyama embongolo ngingakaze ngisho lutho kuwo mina ulanda inkulumo yefebe lapha uyithatha ilethe kimi usungimila ngaze ngizokumisha yakomunye umuzi nyazelaphi mina lensha le sungimila wena abantu akubakhathazi lokho kuba ama stepfather nalento okepita nefebe akubakhathazi lokho ayibuke ayaze ifunakala indoda ehlalise engqenzi abantu besifazane kalule ngisilokhuzana inkebelele yomlomo phansi kwezinqa zabantu besifazane ungena phansi kwamapitikoti abantu besifazane ngoba uyisidwede serpent. Hey mina ngazi ukuthi ungasukela ngiyokhonkotha yinje engingayazi engakaze ngisho lutho futhi kuyo lenja le bese izokhonkotha mina ngoba lento kufile kuyisidumo ngisuke lo msundu impela umsundu. I've never been a sellout mina in my entire life. I've never been a sellout. Ngithina ngabe lento yalensha le yazi ilokhu ikhuphuka kancane nje iyangenza I'm getting exasperated ngendaba lomgodoyi ukuthi kahle lenja lena bengitheni kuyo uma kuyinsizwa kunesilona iphenti lenja le why engazange angiconfront kahle nje unge direct message or angiconfront ngikuyi-comment kuthi mfowethu ngicela ukukhuluma nawe angikho happy nala bese ngithi uyangidakelwa wena nje ngoba bengizosho kanjalo ungazongidakelwa wena because mina la ku TikTok I've never mentioned anyone's name kodwa kusuke inja igovu lenja lingibekela hlala la wena ngihlaliso yinja ngihlaliso umsundu womnenke lento lena yanzi ukuthi angiyazi ukuthi yenzani emzimbeni wami kodwa ngisizwa ngathi ngiyabila ngisizwa ngathi ngizosukela umkhanqala wenja kungena inqanza abantu besifazane lento le ngoba lezi zinto lezi ukipita nefebe nemgodoyini akaze kube insizwa lezi zinto kuyizinsizwa zika TikTok akaze kube izinsizwa nje insizwa zika TikTok orubbish lapha basenza amagovu ka TikTok ukuthi yena masekukhonkotha yena usezolalelwa ngoba nakho une majority yefebe esemva kwakhe ngoba zonke izifebe zigaxela kuye kubize ngendoda yamasimba mina ngazi ukuthi kunensizwa ngeke ngilisho igama la yaziwa la yomlandeli kaKhuzana
yake yangifonela uthi mfowethu ngicela inamba yakho ngamnika wangifonela direct mfowethu ngizwe kuthiwa kanje ngamchazela. I was on the road driving ngizwe mfowethu kuthiwa 1 2 3 4 5 insizwa ke leyana ngayibona insizwa la ngizokulisha igama la hawu insizwa lena yangifonela straight enye yangifonela ngile ePolokwane yangifonela yaziwa futhi nayo la ku TikTok kakhulu ngeke ngize ngisho ukuthi ubani wangifonela efuna clarification ngendaba yamakhosazana nokucelana kwaManazaretha ngamchazela naso ke insizwe engakhuluma ngazo nayo lesi idwedwe zamaphithikoti idwedwe zamabusukela inkuba bulongo ngoba lesi into uthi kuyinsizwe kubona kunamakhala embongolo utshela ukuthi insizwe kanti urubbish wensha usayita nonondindo usayita nefebe hey winsizwe sifabeni sakho sifebe sakho kipite naso insizwa lapho njoba insizwa kubo bonke abantu lapha ngoba nikhonza ukukhonkotha kakhulu nikhonkotha uthatha isithombe somuntu usibeke la ekhanda lakhe elikhulu simehleze sembongolo thathi uzongibeka la hlala into ongeke uyenze live kimi uyisho evidweni ngoba ngeke ukwazi ukuyisho kimi lonto uthi mina angihlale la ngeke ngiyenze lonto leyo mina ngoba mina baba obhovu lidlinyama abhodasa le empty kwaNkosi siba sawamalakathi into ngebovela lamakhuthu awukwazi ukusuka uzothatha isithombe sami usibeke la bese uyangikhonkotha mawuthi insizwa kodwa ngoba nisenqenze efebe nisenqenze onondindwa nizwa ngonondindwa nihlala nisayida nonondindwa nini uzokhuya kekelezwe yakepilito ngoba uyinina lokhu uzothefula la ukhuluma urubbish ngami. I'm so astonished ukuthi kunaManazaretha asayida nalesha eyake yathuka ushembe ngelinye ilanga. Hayi ayiphele lento le ayiphele mawufuna umuntu ngiqonde ngqo ngena ku direct message ukhulume naye umuntu ngqo hayi lento yokuthatha isithombe somuntu sibekela umkhonkothi ubezulu hlala la uthi ufuna uzama uku-attract noma ufuna ukuthandwa izifebe nonondindo insizwa uhlala nawo phansi uyiqonda ngqo insizwa hayi lento yokukhonkotha la emavideo nikhonkothe nikopolota umuntu ngazi uzobuka imoti yami nokuthi anginamuzwa uma uthi insizwa awusinsizwa musa sidwede sepaint enokusala yozufu uyinsha yozufu umgodoyi sell out hypocrite nginyanyisa kanjani lento yalo muntu lo anginendaba nalamaphenti lawa amanye lawahleze enkhonkotha anginendaba but nginyanyiswa kakhulu lezi nje ezazi ukuthi zamagovu ka TikTok izona ukuthi whatever he says wonke umuntu kumele kuthule ukuthi icwaka ngoba sekukhonkotha yena ngoba yena ikhonde elikhulu sekukhonkotha yena sekumele bonke abantu bethule mina umuntu othuka ushembe ngimfanisa nesidumbu ngazi ukuthi into efile leyo ngazi ukuthi insha nje ebolile efile umuntu okwazi ukuvela ehlambalaza ushembe isibindi esingaka ukukhulume ngesilo uxove kanti yena umntwana simakade ulindene engayithathi into yakushipha ixiphi lenja lomkhathi qhatha ukukhuluma ngesilo uyini wena ulapha ya isihlama uzokhuluma ngesilo uzokhuluma ngobukhosi bakwaZulu uyinsha manje sekufike kwa matric kufike ePark Station manje indaba kaMancengana ayisekho manje fusek manje awufuna uba insizwa uzoba insizwa ngotshwala kwanyoko ube insizwa esifebeni sakho ube ubaba kulezi ifebe nikipite nazo enibiza ngomama suke lomjendevu wesifebe wawuthola egoli uzothi umama usenomama wakwami noma ukhuluma ulimi lomama uthi nomama wakwakhe indoda yayisho lonto uthi umama wakwami mawindoda uphilwa yisho lonto leyo yakani lo rabishweni ukuthatha umuntu nithi umbeke la uthi wena hlala la ngaze style esiboleni nasithatha phi nina mgodoyini uwenza into ngeke uziyenze live kumuntu bese sithi ifebe sithi le mjendevu yefebe uyakudlula nje wena unezinto uyangidlula izinto ezakubo mosi ezakubo lesakithi kanti ngoba ngicelebrate izinto ama achievement ezinsha mina ngihlangana naphi nama achievement ezinsha mina nokuthi unemoto nokuthi unomuzi nokuthi nana it's none of my damn business into yakho mosileyo mos ngathi indoda insha ukwazi ukunanela umkhulungwane wefebe uthathe lomkhulungwane onondindwa uwenzo wakho usokhonkotha mina inonsense le nto leyo